kazak boka kan pa ruang omlai tang to khan mi mel hi ken thangam lawa engtin man hian kazak tlata nimina te khanin ka thinlungin ka rilru in Pu Roberta chu onse heng zong te hi fel fai takin amat chona ti remote kha ama wanga om ni ma se kham kha ka rilru ama yan tum lo devin min kalsana amma bak anha ale in chung khura po tam tak ala oma ni ma se la in le lo ropui takte ka pasal hian min hut sia lo ma se achung kwa zong an pui fanau le achung kwa kanu le unau te hi hei apu te in hoya heta kan oma sofa chunga kan thu a hetiang remote ko hi alaka hian kan loma ei le ina pathian man somna kan donga kan kwar lo te hi lau em a fridge khatrun hian chome hi leya bu fai mi se engkim hi kan baza ko hi phal lawa chutiang khopan nuam sa chuan in le lo ro pui min hut sia lo ma se ka pasal hianin kan chung kwa in min siama khatiang a khan achunga kan loma alaka vuina pakhat ma kan nei lawa hetiang din hun min thlen pui po hi ro pui kan tilu tu kan ni chuan engtik lai pon ka pasal hian khovel ropui na le sum le pai te heng zong ai hian ama fel fam kim lo ma se anuna hian lali so hi athang berzel hi ropui ka ti a engtik lai pon pathian hi amangai tat bera sum le pai te khovel nom sakna te in le lo ropui tak te ai po hian pathian hi amangai berzela athang tlat zela lali so hi adu berzel hi ropui anuna ka ti ani a ahung hi kan zui zo lo em a arwang om ni te khan ka siat ngai lo le mu ngai lo arwang ron tra tu kha an tam lu tu ka thelungin ka rilru in isu nu te hi a chan ve le chu soi lo a them te po hi ka van chui zo don lo tak em ka tingoi ngoya ma sela pathian in min om tuya thil danga chuan lungai lo mai la ama hi kan ngai em a chu nya to ina pe ama pawala lo din chwa ve shim te heng yanga lo din ve shim te hi ama pon min du dan ni in ka sha a ka pasalina ati du le adu dan a thinlunga om ang ka vasiat pui ang kha chu ti zel hi ka du a rangi te pon che fel lo le ma ila ka pasal kha fel ema ka fel lo ngam lo ani khatyang ang khan ka omani chuan Kolasib district a tihan ama wangin an oma Kolasib pa chung ringot po kan lungai nia tuna chuan Kolasib mei ni lawin lo ho to lo tura an om lo ringot te hi kanu te ne to ashom kan tia kan bangbo em a ma se ka pasal rin pathian khan min om pui don ani ti kan chianga in Kolasib a chung ko khan Kolasib district hi amanga em a kong tha te hi ave em a tun trum adam lo ni lo kan ron ho ma sak te khan kong an thapua ka mu te khanin alom lut tuka amit tui khatla a lalpa ka van lom tak em atia Kolasib ka chunga Kolasib Nupui te nuchia ka chak le ka du hi chu kong pui tha hi ani he kong pui sum hi kanin chunga hen pakhat po hi alut lawang ati china amen hallelujah keima po ka pui ting tran ve lom chawa hetia min kalsana puitin tura min ring malu tu khi chu kalung hi oi lo ve de a ina po tian kan ina tiang kwan ri te ni zan lama te khatiang kwan ri te khanin zai hi nuama ti em a ama om se nuama ban ti don tak ma se ama wangin kan ina ti hian kan zai ta mei si a ti ngai to te khan lunga chia a ni zan wai me an trin tu te kha kalo ui ngoya arwang bula te khan arwang zan te khan pa a zai tui hi nuami ti em chin kha an zai tui lu tu kania o ka tia zai kha thui lo te thlen hi kalo phe ka ngai thachina abin bula khan pa a an zai tui lu tu kania o ka bati le china nuam hi ti the em a pathian fa ka zai te hi anuam ti berania Robert Silen mangaya MCS ti ipon upa Robert Silen mangaya ti ipon mi te hian Robert Silen mangaya khwang pu ti hian min sia se ka du
berti kapin kwang wak le pathian fakazai hi atui em ani apasal hi ka choi moi zo lo em ti ka in sia adam lai pon ama ka in hat tu pa mi biang biak le chen le roi kom le ya po boral nu pon ka choi moi zo don chang lo ti ka in sia ma se tun huna po hian apasal du dan tur ani ang ti ka ngai to le ama wala ron den cha le shim atu ani pathianin vo ina kan hun man zong te mal min som saksela ama fakatui taka rei tak kan zai kha ka to ani ti tang thin se kaput tuk chuan wa tuk chua do mu le ei zinga mi ron pia kan veng la mi ron te pe kan lom le me ya mun da ti la kal kwal do dem ni kal kwa lang hey Presbyterian ko khan aloi kan ni amaro chu ko khan zong te lim taka Christmas le kum thar kan man hi kan dua chu wang chuan kan hanin tlo kwala baptist ko khan unau te tin Roman Catholic ko khan unau te Salvation Army unau te le ko khan rang UPC lam unau te theng ko in a thei chu in tlo kan tuma chu tiang chun hun man kan tumani chatua nanun na hlu kan lo chan thei nan le ama ho nge ro re la ama awanga chatuan ropui na lom lu kan ni thei na turin misual berte thi na cross atuara ashe om na chu kuang ko a thi na rap thak ber kan tan alo pal tlang ta ani kan tan chuan chu cross tri bai om le ten om misual le a po thitlak lo vana po thitlak lo le van in kara an ngai sak na le an shema an ti hlum na cross chu kan dam na cross alo ni ta zok ni ani le kan tan alal isua krista tor na le thi na kha atop na ani em ani lo atop na ani lo full stop alani lo kan tan alal isua krista tor na le thi na chu atop na ani lova thi na chel hlen rual lovin sual an sia le thi na ne a paro pui na in akai tho le kan sia thi na ne in sual le thi na an sia ne in a tho le ani thi na chuan a chunga thu nei na nei to lo ama ring tu te chu lali suwa krista kan tan tho ma ruai tu alo ni ta ama angin kan la tho le don voina po kan tho thei nakina afam kimin kan la tho le don ani